ikipe ya APR imanuye rutahizamu, imanuye umukinnyi uhataniye ibihembo by'umukinnyi watsinze igitego cyiza ku isi. Ibyo bintu mwabyumvishe neza. Ikipe ya APR yaguze umukinnyi, yasinyishije rutahizamu uri mu bahatanira igihembo cya FIFA cy'umukinnyi watsinze igitego cyiza, ahataniyemo n'abakinnyi benshi batandukanye barimo Alejandro Garnacho w'ikipe ya Manchester United n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko dore igitego. Ayayayaya, uyu mukinnyi ikipe ya APR iguze nkuko nemo babwiye bamwita Denis Omedi, myaka 30 y'amavuko niyo afite. Akina ikipe ya Kitara FC, imyaka ye iyo ntimwite ku myaka, anga afite imyaka myinshi ngo nta kintu azakora. Uyu mukinnyi champion ishize iri second top scorer kuko yatsinze ibitego 16 mu gihe umuvandimwe wa mbere yatsinze ibitego 18. Urumva yamurushije ibitego bibiri, ariko ikipe ya APR iguze rutahizamu pe, iguze rutahizamu. Wenda ashobora kumuzana bikanga, ariko iguze rutahizamu muzima cyane. Mbere yuko tubyinjiramo details zose, manze mukande subscribe. Ikipe ya APR ahangaha iguze rutahizamu, rutahizamu muzima cyane. Manze mutubwire muri comment abafana b'ikipe ya APR y'urutahizamu murumva atarusha ibigwi aho bita ba Victor Mboma Chukwuemeka tutaza aho bakinnye na ba Mamadou Sy bakira abana bataragira ibintu bakora muri kariyeri zabo zo gukina umupira w'amaguru. Ikipe ya APR yaguze ugabona ko nta kirimo, ariko irarebye iravuga ati rwose ku isoko abakinnyi bahari uwo tugomba gusinyisha akadukina ku mwanya wa attack no bita Denis Omedi. Ayayayaya, ari ibishoboka rwose. Abantu muze kujya kuri YouTube nandikamo Denis Omedi, ako ka video k'icyo gitego niko kari buze muri video za mbere, basanga katamara n'amasegonda 30 cyangwa 40, ariko ayayayaya, igitego kitabaho rwose. Uyu musore yatsinze. Nawe tekereza igitego kiri mu bitego mu bakinnyi bose bakina ku isi, ma champion yose reba umukinnyi y'umukinnyi hataniye igitego cyiza. Ronaldo ntarimo, Messi ntarimo, harimo bita Alejandro Garnacho, uyu musore bita Denis Omedi, umugande hatari. Ikipe ya APR yamaze kugenda yibikaho. Ikindi kintu nshaka ko tuganira, ikipe ya APR ubwigize ba rutahizamu batatu kandi igomba kugira abisezerera. Ndashaka kubabaza nk'abafana b'ikipe ya APR, yabo wo bita Victor Mboma Chukwuemeka n'umuvandimwe bita Mamadou Sy, abo bakinnyi agomba kuvamo umwe ugenda. Ese wowe ubona ninde ukwiriye kugenda? Urebye, ese ni Victor Mboma Chukwuemeka wabaye second top scorer cyangwa top scorer bitewe n'uburyo waje mu top scorers ko baje ari babiri muri champion ishize utaragira icyo akora muri champion, cyangwa ni Mamadou Sy waje muri champion ejo bundi utaragira n'icyo akora? Ubona rinde wasezerera ari wowe usezera? Ubona rinde ukwiriye kugenda hagati y'aba basore babiri kugira ngo bahe umwanya wo bita Denis Omedi? Ikindi kintu kigomba gutuma ikipe ya APR yirukana abo bazamuwe, kuko APR ntabwo izagira abakinnyi batatu ku mwanya umwe, noneho bose ugasanga babiri nta n'ikintu na kimwe batanga. Igomba kugira uwisezerera kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Bayita APR nyimukandagira. Ayayaya, amatransfer yose yakoze rwose. Ahangaha narebye statistique navuga ati ahangaha iguze umukinnyi pe, iguze umukinnyi ufite izina kandi ufite n'ibigwi, umwe mu bakinnyi bari kwifuzwa n'amakipe menshi. Ibyo ngibyo wenda nubwo utabishingiraho, hari igihe babikoresha nk'iturufu kugira ngo ikipe izana amafaranga menshi cyangwa ihite imutwara. Ariko ibinyamakuru byara mu gihugu cya Uganda byahoraga bimu breaking bivuga ati yagiye muri Iraq, yagiye muri Iran, muri za Kazakhstan, ariko oya, APR yamwibitseho nyamukandagira mu kibuga kikarasiki. Yamaze kugenda imwibikaho uyu musore w'imyaka 30 ugomba kuza kwatakira ikipe ya APR hano i Nyarugenge no mu mikino nyafrika hose, akagenda yishakira ibitego kugira ngo turebe uburyo ibintu byagenda neza cyane ku ruhande rw'ikipe ya APR. Abafana b'ikipe ya APR rero ikintu basaba ni kimwe, uyu rutahizamu twamubonye afite izina rirenze, ariko mumuhe ikaze muri comment mubwira ati welcome, ubundi turebe
icyo azatanga, ariko tugendeye kuri statistique ni umusore mwiza cyane umaze gutsinda ibitego 7 mu mikino 10 n'ingahe ya shampiyona mu gihugu cya Uganda. Urumva ko nanone yari kushobora kuzaza mu top scorers ba shampiyona, yari kuza mu bari hafi rwose. Kuwa mbere afite ibitego 9, urumva yamushaga ibitego 2. Urumva ko ari umusore uhagaze neza cyane. Ikipe ya APR nyuma yo gushaka uwo mwataka, hari n'abandi bakinnyi bari kugenda bavugwamo nyuma yo gusinyisha noneho bitakibanuka. Hari n'abandi bakinnyi wenda twareba bari kugenda bavugwa mu ikipe ya APR, sigaye umukinnyi umwe gusa. Hari abakinnyi 3 bari kuvugwa bari mu biganiro n'ikipe ya APR. Muri abo bakinnyi rero tugiye kureba ese ninde uhabwa amahirwe yo kuba yagenda aza mu ikipe ya APR kugira ngo ibintu bigende neza cyane, kuko ikipe ya APR igomba kugura abawinga 2 n'umwataka umwe, ubundi ikipe ikabera danangiye. Umukinnyi wa mbere ibiganiro byatangiye hagati ye na APR, uyu mugabo muri kubona rwose ndajya mbabwira ko ndi kubona nta kindi kintu cyabatandukanye, wenda nababwira. Uyu mukinnyi yuko wambaye jezi iriho umuhondo n'umutuku, uyu mukinnyi bamwita Mohamed Waskena, ni umukinnyi w'umunya Cote d'Ivoire ariko ukinira muri Botswana. Uyu mukinnyi ni umuwinga uca kuri 7, umwe mu bakinnyi ikipe ya APR yaganirije. Ariko uyu mukinnyi ikintu kiri kuzamo cy'ingorane ni kimwe, umuryango we ntago ushaka ko ajya gukinira hanze ya Botswana, kuko baravuga bati rwose turagukeneye, tugeze mu bihe tugukeneye, kina muri shampiyona hano mu muri Botswana. Hari amakipe meza ahemba neza, shampiyona y'u Rwanda rwose ntago ariyo wahita ujyamo, uzagenda ugiye handi hakomeye, ariko muri shampiyona y'u Rwanda yo oya, ntago twikwifurije umuryango we rwose ntago uri kubyumva byo kuza muri shampiyona y'u Rwanda. Undi mukinnyi muri kubona nimero 20 bamwita Grinda Sembo Kana, umunyasira Leone ariko ufite ubwene gihugu bwa Djibouti. Imyaka 19 niyo afite gusa. Ikipe ya APR yaramuganirije, ariko nawe akantu kari kuba mu kimbogamizi ni kamwe, uyu mukinnyi ari kwifuza amafaranga menshi cyane, kuko hari amakipe yo mu gihugu cya Sudani yagiye n'u Rwanda ko ashaka uyu musore rwose, ibiciro bireza kuzamuka kuri uyu musore, kandi mu mezi ashize rwose yari kwibunza rwose ku mafaranga make, ariko ubu ngubu ibiciro byamaze kuzamuka kuri uyu musore. Arashaka miliyoni 47, bajya ahembwa miliyoni 3 z'umushahara rwose. Ikipe ya APR yavuze ati reka ntibikunda. Undi nimero 11 bita Yusuf Ali Kana, ni umunyamari ufite ubwenegihugu bwa Zimbabwe, ukina muri shampiyona ya Zimbabwe. Nawe ikipe ya APR yamuganirije, ariko ibye ndaza tubigaruke mu kindi gice cyacu cya kabiri. Muri comment rero harimo link ya channel igiye kugicaho amakuru y'imikino y'imiriro, mukande wo muyifungure murebe.